Akwaba, what friend Ajua search me, Mesrel, now was subscribe to my channel. Me a notification bell also for more news. My own video be to see ya. I say a chuman poa no se hifa. Me say fidie na edbe kwan no aba na ekọ lanchi na NDC fo edi ntokwa anagidigidi aba ho. Mpenifo aden. MPP mpenifo aden. Ye nyina ye nwuwu, ye ndane yarefo, ye mprapra ansa December 7th. Ye binim, ye ni take it. Na se bibi si wo Ghana krom ha na edwane akọ. Se mumma nyamodi a ye no mo no, ye mba no mo no. Omo susua. Ye ni baby a de ombekọ, ye wo Ghana ba kope. Na party amma di ne ho se ejobodo emefa. Na huna osono banam. Party amma di ne ho se emefa. Na huna osono banam. Yen kan kire mo. Yen penifo. 2012 na nado akoka se o die be die. Ghana ha nyina ye dede. Obias na nado se wan wini a o de wo beba. Na nado se wan wini a Ghana o de wo beba, kro be ye wo, beku voter for. Na wahu ni NDC for ye. Na so me kapefe se that drip we be do me community. Mi be dressi MPP color. Ako dina drip ni so aye dede kese na se NDC ni bi nim na so yi ni ti a ni ebe ye no mu na mbeti awo apu eso aden for president ma so wo doma Ghana na Ghana da wa kuma so na ope Ghana yi a ntumi nko gina se mfidie we eye otuo na ede omutuo na ede atoye na NDC for di MPP for di omubana akobobo ho for president ma onyame be tua oka nyomi ahata so obetua oka weni be wasibiom si edun ketia unnim nyansa wo short memory ampa utinu nyansa bi anim nyansa bi wom na office secretary agwa party chairman untumi be gina ayi weni hwia te se atwia eka se NDC youth omuhu NPP poster ewo drip no a omu why na chese omu se Ghana japade e na ahye omu kutupa na de bi omu ye ne omu pe MPP mpenifo ye pamochel mumma security any justice enye djuma wo Ghana krom ha na din no edoso na nka ye MPP na ye san nyuma we a Ghana nyina munti asem na NDC ye sumu brobro onyame be tua mu nyina ka onyame ne ka tubeba ni nu be ba mu nyina so mo mba no be nya ho katua onyame be tua mu kawai ti wo bi nso say obia de ne political ayawuram because ye kan galamsey 2020 abaye to MPP elusu ankonya bebre ne western region nyina ye galamsey a wo mo ye o madwen say wo mo ko atia de bia me kamena mfo mienu wo mo to abibiduro wo mo si no mo ye MPP for pombe to abetia MPP 2020 nim because say wo mo tu galamsey nti ama abibiduro no ye nto because galamsey ase adwama monti gonorrhea ne seferisem pa hoda to omo koya na oti ano de ama no eti ese no omu tunti ento wo be efiri ba African mentality enti say yentumi afa ye nansi form ama emla dindindi bi amobobi no mutua nkuoma bra ebe ye problem kore achimfo ke boy amrane chimkwa me no bremu ena chimkwa me no maforo bremu abna asu abna I see dika problem say about State college at die ho in those times no you go school ho na you go dware ho utimi dware mu ti se ne sumi kro enum bi enhono wo ko da ko fa pra isu a eno so fa aye se kokokokokokoko enhwe wo Ghana nyina da ne aforo na ye di ho ewu sei bra ebi manya omu se tamoni bi ya epa ye ho aye peye hu eti e be san kokra nsuo nso anu eti okatachi free falest ndi bra bomode anaji na ye nemu nhemu na amwa if say no kore dia na ahometi yenko drepo ne ho asem so mampani dada mama ya dia Kate Dubai
no so ye nyina abato and so ye jima say o legacy that's right wona wo de bae and ye ka ye nyina ye fe secretary aduba wura wa nantwinam enwanse nansi so ehye kejim eye o legacy ye bo ka adan na ban bi abreso ono so akokra eniema ba sie mfe nyi kwan na ase no de okokasa ne de a ene adan ne yedidi ne aboja na so me enka na ye nyina ye to na dubai ne na obi sika free SHS ya ye ka ho asemi say ye to ena na kufu ado de ye enso bi aja tum say MPP for ena de bai tie no de papa no ye sere no anya ado on samla biem ene ba kwa o say free SHS for nkwala afonfonti obama mo na ntwina ma wi o so ba mu de yo obama headmaster ne headmistress for digan wo hunu bi videos na headmasters ne headmistress for ni bi ewia ne ma no me that policy of buffer stock no ewia ne ma it is a good one ebia stronghold voter region NDC stronghold voter region. Your former President Mahama say young voter region fonti na usan ba second time and ye tina ho say amfi ansa na we dwin ye voter for say ba be ye ade ama ya and ye tina ho one papa no can say do campaign na ma fa voter for granted na mo di voter for aye campaign ya mo pe no nkrofo aban commercial no mo didi na tem nkrofo kansem hunu oni papa penimu ogina hoyi se kaso ewiase niama wa hu bi ache mu nkora totofu na mo aba se muti NDC mu se voter for nti na oba second time and ejai ana box side na agia free obusuafo no ho no nti na usan ba second time no na weni abredi ni disa say esi book bi say Japade book from President Mahama anka manka say Japade book na ya no kware o Japade na ya ji afri unua nsem no nti na wo ba gidigidi e ba ba ji no anka Japade hia anka utama Japade no kese no di ma woni wabusuafo no anka ene unsam prese o ba ba ji Ghana freedom of speech a high Ghana for sanse free e di wo Ghana yi wo go di wo Togo untumi nkodi anso Ghana ene mi bisa media for nti se mu invite obi se o be show na so betina ho na so president Baumia no didi na temsa nti musu madwe no e fa ne sen social media no enye mu nkwa na muti o ye Ghana for population na yeti ndu ya be gina ho say Dr. Baumia oyensuoba oye tele oye wei oye sasem na ede enye de enti former president Mahama ka kire nkrofo say wasi market kejetia den enfa na enfa aka we si ko temale wasi we voter region ya bomudin anye bia ya bomudin say ya bia mamo so your papa na o me na onfie me mini atare mini draws mini mpaboa mini asomade na obi dum me eto chalewote ehye me nan a so nipa kono be danase nti vote we no eya sida vote ema MPP it is possible then aba